إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الله سبحانه وتعالى. نحن الآن في الفصل الثامن والخمسين من دراسة اللغة العربية السهلة. Kita berada dalam kelas yang ke-58 daripada pembelajaran buku Bahasa Arab Mudah. Wa nahnu al-an fi ad-darsi as-sabi'. Kita dalam pelajaran yang ketujuh. Pelajaran ketujuh minal kitab al-khamis, daripada buku yang kelima ini, fi as-safhati al-khamisati wa sab'in, pada muka surat 75, muka surat 75. Fi hadha darsi nahnu nadrusu kana wa akhawatuha. Al-an nahnu fi ar-raqmi al-thalith, nombor 3. Kana wa anwa'u khabariha, kana dan jenis-jenis khabar dia. Awalan, yang pertama, Abdullahi al-an ghaniyun. Abdullah sekarang kaya. Kana Abdullahi miskinan, dulunya Abdullah adalah miskin. Kana Abdullahi miskinan. Fahuna miskinan huwa khabaru kana. Miskinan khabaru kana, naw'ul khabar mufrad. Naw'ul khabar mufrad. Ar-raqmu tsani, al-mudiru al-an fi al-ijtima'. Mudir tersebut sekarang berada dalam mesyuarat. Di mesyuarat. Kana al-mudiru fi ghurfatihi. Sebelum ini dia berada di dalam biliknya, Fal'an kana mudiru fi ghurfatihi. Mudir huwa ismu kana wa fi ghurfatihi khabaru kana, adalah khabar kana. Fa naw'ul khabar jarun wa majrurun. Jenis khabar adalah jarun wa majrurun. Ar-raqmu tsalis, nombor 3. At-tiflu al-an ma'a ummihi. Kanak-kanak lelaki tersebut sekarang bersama dengan emaknya. Kana tiflu ma'a jaddatihi. Dulunya kanak-kanak lelaki tersebut bersama dengan neneknya, neneknya. Wa kana tiflu ma'a jaddatihi. At-tiflu ismu kana ma'a jaddatihi khabaru kana, naw'ul khabar zarfun. Ar-raqmu rabi'u, nomor 4. At-talibu najaha fil imtihani. Pelajar lelaki tersebut telah lulus dalam peperiksaan. Kana at-talibu yarsubu fihi. Kana at-talibu yarsubu fihi. Dulunya pelajar tersebut telah gagal di dalam peperiksaan tersebut. Fa at-talibu huwa ismu kana wa yarsubu huwa khabaru kana. Naw'ul khabar jumlatun fi'liyatun. Yarsubu huwa fi'l mudhari'. Nahnu lama nadrus, kita belum lagi belajar fi'l mudhari'. Al-kitabul khamis, buku yang kelima ini. Nahnu nadrusu al-fi'l al-madi, kita belajar fi'l madi. Ghaliban, kebiasaannya lepas daripada kana, nasta'milu al-fi'l al-mudhari', kita gunakan fi'l mudhari'. Ar-raqmul khamis, nombor 5. As-su'alu jawabuhu qasirun. Soalan tersebut jawapannya adalah pendek. Kana su'alu jawabuhu tawilun. Dulunya soalan tersebut jawapannya adalah panjang. Fa as-su'alu ismu kana wa jawabuhu tawilun khabaru kana, naw'ul khabar jumlatun ismiyatun. Wadah? Fa ma'nahu antum ta'rifuna anwa' al-khabar. Jenis khabar adalah 5, khamsah, mufrad, jarun wa majrurun, zarfun, jumlatun fi'liyatun wa jumlatun ismiyatun. Kana wa akhawatuha. Khabaru kana wa akhawatuha mansub. Nama adalah mansub. Mansub huna bermakna idza kana zahir. Kalau ismun zahir adalah wadih, dia berbaris atas. Nama fahuna raqmu awal al-matar ghazirun. Makna hujan tersebut lebat. Ghazirun. Kana al-mataru ghaziran. Maknahu dulunya hujan tersebut adalah lebat. Fa ghaziran huwa khabaru kana.
Ar-raqmu tsani az-zihamu syadidun. Az-zihamu syadidun maknahu trafik tersebut adalah jam kuat syadid maknahu trafik jam yang kuat Fal'an laisa az-zihamu syadidan maknahu ziham trafik tidaklah jam sangat fa laisa az-zihamu syadidan wa syadidan huwa khabaru laisa. Fal'an nahnu nadkhulu kita masuk sedikit demi sedikit tentang akhawatu kana. Akhawatu kana al-awwal laisa. Laisa huna bermakna tidak bermakna nafyun Misal ana aku lakum saya cakap nama laisa laisa ad-darsu sa'ban. Maknahu pelajaran tersebut bukannya susah. Nam idza qultu ad-darsu sa'bun maknahu pelajaran tersebut adalah susah. Ad-darsu sa'bun. Lakin kalau pelajarannya tidak susah naqulu nam laisa ad-darsu sa'ban. Laisa ad-darsu sa'ban. Idza qultu al-jawabu sahlun. Maknahu jawapan tersebut adalah mudah. Lakin idza qultu al-jawabu laisa sahlan famaknahu jawapan tersebut bukan mudah. Al-jawabu laisa sahlan. Wadah? Fahuna syadidan huwa ismu laisa. Summa as-sautu munkhafidun. As-sautu adalah suara, munkhafidun adalah perlahan. As-sautu munkhafidun. Ma zala as-sautu munkhafidun. Masih lagi suara tersebut adalah rendah. Munkhafidun adalah rendah. Maknahu nahnu la nasma'u jayyidan, kita tak dengar dengan jelas fa ma zala sautu munkhafidan fa munkhafidan huwa khabaru laisa. Bermakna laisa wa ma zala min akhawati kana. Laisa adalah nafyun tidak, wa ma zala masih lagi pada zaman sebelum ini adalah akhawatuka kana. Wadah? Al-an nahnu fi as-safhati as-sadisati wa sab'in muka surat 76 muka surat 76 al-an tasriful fi'li kana wa akhawatiha ma'a ad-dhamair. Sekarang tasrif kana wa akhawatuha ma'a ad-dhamair. Wa akhawatu kana ada banyak minha di antaranya adalah ma zala wa laisa. Ma zala masih, wa laisa adalah nafyun, adalah tidak. Ini adalah contoh amsilatun untuk tasrifu al-fi'li. Tasrifu ma zala wa laysa wa kana. Raqmu awal ki ana huna ana fa kana huna ana kuntu. La naqulu ana kantu khata'a, ana kuntu. Ana kuntu taliban. Maknahu saya dulunya adalah seorang pelajar. Kuntu ma ziltu, bukan ma zaltu ma ziltu. Nah, ma ziltu maridan qabla al-usbu'i, saya masih lagi sakit minggu lepas ma ziltu. Thumma laysa ana huna ana lastu. Maknahu ana kuntu, ana ma ziltu wa ana lastu. Misal naqulu lastu zakiyan, saya bukan cerdik lastu zakiyan, saya bukan cerdik lastu. Wadah? Summa al-an anta. Al-an anta. Nam anta فنقول نعم كان هنا كان كنت. نعم هنا أنت كنت وأنت ما زلت وأنت لست. أنت لست. مثال نقول يا أحمد أنت كنت. يا أحمد أنت ما زلت. يا أحمد أنت لست. مثال نقول أنت لست متعبا أو bukan letih. أنت لست متعبا. واضح؟ ثم أنت نعم الآن أنت نقول أنت نعم أنت كنت. أنت ما زلت وأنت لست. مثال نقول يا ميمونة كنت. نعم ميمونة كنت متعبة. يا ميمونة ما زلت. يا ميمونة نعم لست. وهنا تي هنا بمعنى أنت هو dia seorang lelaki. Nam naqulu kana ma zala laisa. Misal naqulu at-talibu kana zakiyan. At-talibu ma zala zakiyan. At-talibu laisa zakiyan. Misalnya fahuna huwa kana ma zala laisa.
الرقم الخامس هي هي كانت هي ما زالت وهي ليست. مثال نقول آمنة كانت، آمنة ما زالت، آمنة ليست. مثال نقول آمنة ليست مسكينا، آمنة ليست مسكينة، آمنة ليست مسكينة. واضح؟ فمعناه مثلا كان أنا كنت، أنت كنت، أنت كنت، هو كان وهي كانت. ما زال أنا ما زلت، أنت ما زلت، أنت ما زلت، هو ما زال وهي ما زالت. وليس أنا لست، أنت لست، أنت لست، هو ليس وهي ليست. ثم في المستقبل أنتم ستدرسون نحن. نحن bermakna kami ya, nahnu. Antuma maknanya kamu dua orang. Kamu dua orang lil muzakkar wa muannas. Thumma huma dan mereka dua orang li al muzakkar untuk muzakkar, wa huma mereka dua orang li al muannas. Misal huna nahnu naqulu kunna ma zilna wa lasna. Na huna bermakna nahnu, kami ya. Antuma muzakkar wa muannas sawa. Kamu dua orang lelaki, kamu dua orang perempuan serupa. Kuntuma ma ziltuma lastuma. Misal naqulu ya Hasanu wa Husainu na kuntuma. Ya Maryamu wa Hajaru kuntuma. Huma li al-muzakkar, huma li al-muzakkar, huna huma naqulu kana ma zala laysa. Huna al-alif alif musannan. Alif menandakan dua. Misal kita naqulu Hasanun wa Husainun kana fil Madinati. Dulunya mereka ni berada di Madinah. Lakin li al-muannas, huma lil muannas kanata ma zalata wa laysata. Misal naqul Aminatu wa Maimunatu kanata fil Madinah. Kanata fi al-Madinah. Dua orang muannas. Summa antum, antum kamu ramai lelaki, wa antunna kamu ramai perempuan, hum mereka ramai lelaki, wa hunna mereka ramai perempuan. Fa antum kuntum ziltum wa lastum. Misal naqulu ya tullabu, antum ya tullabu kuntum. Idza kana ramai muannas naqulu antuna ya talibatu kuntunna, ma ziltunna lastunna. Kalau hum mungkin mereka ramai lelaki, misal naqulu tullabu, at-tullabu kanu. At-tullabu ma zalu, at-tullabu laysu. Fa idza kana kathir muannas, misal at-talibatu ramai pelajar perempuan, hunna kunna ma zilna wa lasna. Misal naqulu at-talibatu atau al-banatu ramai kanak-kanak perempuan tersebut. Al-banatu kunna fi al-mal'abi, sebelum ini berada di padan permainan. Wadah? فأنتم تفهمون تصريف الفعل الماضي. تصريف كان ما زال وليس وليس. سهل عليكم أن تكونوا جملا, membuat ayat-ayat باللغة العربية dalam bahasa Arab. هذا مهم, penting. لماذا؟ لأن بعد هذا lepas ini نحن نكون جملا, kita buat ayat-ayat بكان وأخواتي كان. فنحن نتوقف هنا. جزاكم الله خيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.